Kajing lekai hamadan mau kediang hakat pratrik September ar jarpsau hakapor RPG ka mau kediang sport social welfare and cultural organization kan penlong ya quarter final hakat pratrik September ar jarpsau hakapor RPG jamet kabai entry na kamta jumpi kibawan ban ajeng kersan namta kete kesngi kedai tang laipo tengka si tiket Kajing akun kan long hapedeng ka tanau FC Persya ia ka Molar Syong FC. Ka tanau kadai kawe neki ke tim ka Klanbor na is kasihel kabadai na Laimer te kumta khot lawer ya pi ki pajba ke bi bagi biju a jengkerjan ya kecing lekai ka baju penlong ha madan mau kedeng wan bansaki ha kate ka kat pratrik September kajing lekai ka itanat bahan marka Molar Syong ru kan wanra ye ki players ki batbet bat katanau FC ru kan wanra ya ki players ki batbet. Kreation.